Titiang Nunas Sanebenta Tengajeng Mane Presiden Linggih bos-bos Titiang seluruh rakyat. Titiang Nunas ketertiban Nirati Sarang Sami Dumogi Astu pemargi ilan-ilan Nirati Sarang Sami puniki Presiden margi antar Becik Sedanindon Sur Maning Rati Sarang Sami Presiden Selamat Kesadara Hayu Ayo majang kering Ratu Sarang Sami sedurung Titiang baca gelar orang atur iring sarang-sarang Nunas Ice majang kering Idul Sunan Ringide Betara Betari Pranamia Pemakas Ringide Betari Sesunan Sani melingga-melingga irik giring pura dalam Dumane ledang si hasung kartu warna graha ide mapaice ring Iratu Sarang Sami Side Iratu Sarang Sami Rahayu Kayang Kaukas melarapan untuk ngaturang puja pangastuti penganjali umat Om Swastiastu Kapi ngajang ring linggih jero mangku sang meragai kejati Sarang Sami sani gumanti banget Titiang aler ring paru penglingsir Titiang Sarang Sami sani ninten presiden Titiang nyarti sekali ini koin dengan Ratu Sarang Sami aler ring Ratu Sarang Sami sani presiden ngerautin rahim mangkin menawite wenten taler saking duro desa sani presiden ngerautin rahim mangkin suksumo pembanget Dumogi Astu Ratu Sarang Sami ledang taler geras titi bakti ring itu sesunan Presiden Raris pemargi ilan-ilan mangkin memargi antar dia sering punika taler Titiang mau pengabdi ring Ratu Sarang Sami mandiri Presiden ngajagang utawi nglestarian sane ke bawah ilen-ilen puniki dibanding ilen-ilen calon arang puniki nenten je ilen-ilen hiburan mantan kemauan puniki wantah tetuak nyane tetujuan nyane wantah nyiu-nyiu lingih hidup betara Dumogi Astu ledang hidup mapaice warna nugraha Wiratu Sarang Sami Presiden Rahayu Turmaning jagat lan sedaging nyane Presiden Lanuh Sarang Sami bisa sane apel gitu lantur Titiang matur ring Ratu Sarang Sami rit tepengan Titiang sane mangkin wen tenang ilen-ilen calon arang menawi Ratu Sarang Sami sampun pawiken napi punika ring sejeroning ilen-ilen calon arang punika napi kuen tenang ini ke ring sejeroning ilen-ilen calon arang punika wantah cina roh binede petang lemah selem kelawan putih asah dapat Islam kelawan putih punika jadi nergamanya Titiang Ratu saat mako makaman poleng yenten uning sesunuk ring makaman poleng Titiang Nunas sampunang dumun makaman poleng duaning punika wantah keseimbangan yen sedurung atnyana kelawan hati seimbang banget pengunsur Titiang duaning punika wenten tetuak ini nah niko mawinan sekadi mangkin Titiang persanu purun para tangkir iriki ngaturang bakti ngaturang ayah ring lingih ide betara dalam iriki yang api Dumogi Astu ledang si asung kertu warna nugraha lingi ide mau paice warna nugraha ring pedewekan Titiang ring semeton Titiang Sarang Sami ring Ratu Sarang Sami Presiden Rahayu bilih-bilih abjakat tadi mangkin Dumogi Astu sangkaning pemargi puniki nyu-nyu lingi ide betara Presiden Raris pemargi puniki gelis Ica sekadi gering agung puniki lanturan Titiang atur ring Ratu Sarang Sami rita pengan Titiang nguen tenang ilen-ilen calon arang puniki menawi Ratu sampun nyurianin utawi nyingakin Sarang Sami Titiang riki rados sampun Presiden nguen tenang watangan sani ngayah watangan puniki wantah sangkaning bakti wantah sangkaning lascarya dani nyuk serahang raga nyerahang raga pasrah ring ide sesuna Dumogi Astu ring sejeroning kuripanyani Presiden margi antar tunaming napi sane kaabdi Presiden kepanguhan punika pengabdi rita penganti Titiang wentenang watangan puniki menawi teu ampura pengbanget wenten
saking dura desa. Wenten semeton titiang saking ngeriki. Wenten sanitiosan gumanti rauh iriki nonton ilen-ilen carongan. Waning ring ilen-ilen carongan disedak wenten kuatangan puniki. Mejantan punika kecinayang antuk kesakralan. Kecinayang antuk kewentenan ruo bineda hitam kelawan putih. Niku mawinan titiang. Purun sekali mangkin para tangger ring ratu sarang sami. Sangkaning berdo batin titiang ayah ring ide sesunan. Las karya titiang irahang anggo ring ide sesunan. Dumogi astu ledang itu ngamal titiang. Dubacin ladu. Ledang iratu ngamil semeton titiang iriki sarang sami ngamel. Mana ini presiden rahayu tayang likas. Kemawon. Rita pengantin titiang wentenang calon arang puniki. Raris wenten watangan sekali asa puniki. Pet prade. Wenten iratu sarang sami nenten becik ring sejeroning kayun. Nenten mungah ring sejeroning kayun. Bilih-bilih wikan utawi wagat ring sejeroning aji sastra pengeleakan. Titiang mangken wenten ring ajeng iratu sarang sami. Raris pintonin malebos watangan titiang puniki. Yenten kelas ban watangan ten sidong mau pintonin watangan pintonin titiang. Titiang tendoh tiki wantas lat tuka rumah titiang. Malih pidan di ratu sarang sami dot pacang mepinton dot pacang aduat nyanan ring titiang. Titiang misadio jantos titiang. Kemauan rahin mangkin mumpung wenten watangan raris sebeteneng pertiwi seluring akase menawi itu ngeneh pebahan idudani menawi itu ngeneh pengelayakan idudani sarang sami yang wenten melajahin ada satu pengelayakan pangten pocol ngurik lontar pangten pocol kamu main melajahin makin edengang makin triki napi jurupane kedak titiang misadia yenten kayun riki menawi ter kering sejeroning manah deten becik duaning wenten iriki ring sejeroning jabo pura male bos watangan puniki pacang waktu titiang kesetra raris ring tengahing setra yang yukti itu radu pragawika wagat ring sejeroning aja satu perlekan yang wawu tengah-tengah sampunan lak titiang tendemen matanding anjana tengah-tengah gitu ada titiang sepala no gitu tani ratu titiang kawan gitu itu sadar nas titiang ring ratu sarang sami. Kemawon ri sejeroning titiang kumargiang pengundangan peniki ampur pemangat leak sari leak diro dewo titiang wantah anumah duaning penugeran titiang soal kaler saking itu. Kemawon yen wagat sangkaning sastra raris pengten pocol mereka meriki melajah hang raga melajah dangklang dengdeng dibandingkan iratu sani melajahin aja satu pengelayakan urun napi wastanu misalkan timpal nyakitin timpal nyamu brayon itu ngelah pelik adan mungkin edengang saktiane gitu saking dijo aja pengerah iratu sarang sami teguh baik yang mulai sekan bani edengang jadi kuisesane ini uli temuku teko ngundang mai uli penduduk kelot teko ngundang mai singjo marwa cepok lo manuli penduduk kelot ini masa sendok bung wai masa sendok yang mulai sekan maru bisa bedik-bedikin berbanding nguntikin jani edengang enten benjep di sitrone guntikin tiangnya yang mulai sekan juari yang mulai sekan bani pantan atengah-tengah itu dia tiang ring DJ aja belakang melajahang ragu yang jerone medue guru tekang gurun jerone mangkin pantan pocol ajak kuda aja gurun ajak kuda aja nyamun bertekang meriki mumpung titiang wenten riki kan
di atau di Cangwu Riki dan turun malebos iring di setrone jangan deh jo pebane kuliah sastra penglihakan tiang presidennya nanggin tiang ten omong kosong niki tiang ten mulah memunyi kemauan elingang pisan malesiki atau di tiang gumanteni ilen caron arang puniki wantah nyumiu lagi do betaru sampunang arti yang tias-tias nyumiu manene presiden rahayu iratu sarang sami kelawan daging jagat sarang sami bilih-bilih ayun iratu sarang sami manene presiden kecik sarang sami iratu sarang sami duane kepandu ado galah manene titiang nenten suwi nyelang galah pet prade wenten kirang langkung atau titiang lungsur pengampur pemahat pupudang atau titiang atau pramasati om santi om